Da, došao je taj dan, naš zadnji dan u Strasbourgu, imamo još nekih 3-4 sata ovdje ga provesti, ali moramo se za koju minutu odjaviti iz našeg hotela. Ovo je soba u hotelu, nalazimo se u kanatnoj kućici, zato imamo i ove grede drvene tu. Malo smo na kosu, na trećem smo katu, ima 4. Jedan pogled kroz sobu na Strasbourg. Tamo bi se trebala vidjeti katedrala, eno je. I danas predivan dan. Soba, 100 i nešto eura po noći. TV, krevet, ormar i kupaona. Ta žuta kuća, kanatna, je naš hotel bio. Surf Door, jako dobar hotel sa odličnom lokacijom od katedrale u Strasbourgu udaljena 5 minuta pješice, odličan doručak, sve pohvale, sobe također jako dobre. A naš dan se nastavlja, idemo malo prema katedrali opet, jer želimo još vidjeti platformu na južnom tornju, odnosno na tornju kojeg nema. 8 eura je navodni ulaz, to nam je današnji cilj. Jer nakon toga imamo još nekih par sati do našeg vlaka prema Münchenu nazad. Da čekamo red za penjanje na južni toranj koji se gore nalazi na platformi. Tu gore. Da, naše penjanje na južni toranj kreće, 2 karte 16 eura. I već se lagano vijugamo. Nadamo se da nije ovako cijelo penjanje. Zavrtit će nam se u glavi. Tu smo već. Dolje red. Zanimljivo. Ipak ima još penjanja. Ovo je samo bio među balkon. Opet se vijugamo prema vrhu. Tu se malo nazire katedralica. Uspjeli smo. Što je ovo? Sad ćemo saznati. Stiže fenomenalni pogled sa platforme. Je sjeverni toranj. To ispred je crkva Svetog Pavla, protestantska. Ono gorje tamo je takozvani Schwarzwald, odnosno crna šuma. Tamo je već i Njemačka počinje. Tamo je Europski parlament. Ispod nas Strasbourg.
Stigli smo i do naše vjerojatno zadnje znamenitosti grada Strasbura koju ćemo pogledati, do duše samo s vanjske strane, ali gledamo upravo palaču Rohan. U današnje vrijeme se nalaze tu unutra 3 muzeja, a vrlo je spektakularna vanjska fasada. I tamo iza palače se vidi vrh sjevernog tornja katedrale Strasbourg. I to je to. Naš put u Strasbourgu je došao u svome kraju. To je to, naš TGV za Stuttgart je došao. Pozdravljamo se iz Strasbourga. Do nekog sljedećeg puta, bilo je prekrasnih 6 dana u Frankfurtu. Ovo je in najjača trasa TGV-a.